Nisam ba ništa. Pa to onda dobiti dete meni to. Ljudi, baš dete ćete kupiti. Ajde stanimo, nemojte se uzgojavati jer... Ako se neko treba uzgojati, on samo ja. Nema, stati Marijana, evo vidi. Drži ovo. Odi gore k njemu. 12 sati, ovdje smo na obali Dunava kod Aljmaša. Nepunih 200-300 metara gore kod crkve čuje se rafalna paljba. Napadnut je Aljmaš, ukrcavaju se stari, djeca, žene. Oni koji su sa oružjem otišli su braniti svoje mjesto. Imali li snage? Sve što može da pušku nosi će ostati. Uglavnom muškarci. Muškarci imaju žena koje su se odlučile da ostanu da brane. Imate li dovoljno oružja? Slabo. Slabo. To što imamo, borit ćemo se dok imamo. A kad nemamo, šta Bog da. 12 sati i 16 minuta. Brod je popunjen. Odvezuje se i krećemo prema Osijeku. Ovdje na obali ostali su oni koji će braniti Aljmaš. Tu su gardisti, stanovnici Aljmaša, oni koji nisu htjeli napustiti svoja... A s preke strane iz Srbije, tamo od ovih četnika su poslali rezerviste srpske, znači četnici isti. Poslali su ih i došlo je 14 tenkova i 5 oklopnih samohodki. Dakle, pucaju u policiju? Bez ikakvog razloga sad su zauzeli Erdut, ranjenike sve pucaju, nema Crveni križ, nema za njih nijedne međunarodne konvencije, za njih ništa ne vrijedi. To su četnici, to su životinje, to nisu ljudi. Ništa. Kuda šta radi? A, kumo, kada rekao i. Štovani gledatelji, prisustujemo jednom od najtragičnijih prizora koja je ova ponižena, rastrgana Hrvatska doživljuje. Izbjeglice iz Aljmaša i Erduta pred naletom četničkih bandi udruženih sa jugoslavenskom armijom isterala je ove ljude u Osijek. Recite molim nas, od kuda ste? Župni sam u Aljmašu i noćas negdje oko 4:10 sa svih strana je zapucalo preko Bogojevskog mosta, sa strane Borova sela i Bijelog brda. To je bila unakrsna vatra, tako da je narod odmah išao u podrume